Votori musi vha tshi kha ḓi tou bva tshivhilani tsha COVID-19 ngei Wuhan vha swikela hafha vhukavhamabupo ha Polokwane vho ambara zwiambaro zwitshena zwa u ḓitsireledza. Vha tshigwada tshenetsho ndi vhe vha tea u dzula vho ḓikhetha lwa vhege mbili fhethu uri thungo na vhathu. Making the decision wasn't easy, but like I said, it was a decision we made to work with government. The negative publicity, I believe that it was a time it would pass. Also not realizing that COVID would be dictating our lives, or would dictate our lives, and even today where we stand, is still playing a role in our lives. Kha vhadzulapo vha Polokwane asi vhoṱhe vhe zwa vha fara zwavhuḓi, vundu na ḽone ḽo sasaladziwa kha u dzhia tsheo iyo ya u swielela vhathu avho. We had to learn using that experience, but for us as a province, we want to thank government, South African government, for giving us this opportunity, because guess what? That opportunity made us to grow faster than some of our peers in terms of fighting COVID-19. MEC wa zwa mutakalo Vho Ramathuba vho dovha hafhu vha ṱanganedza tsheo ya u engedzedzwa ha maḓuvha a tshifhinga tsha tshiwo tsha lushaka. This extension will assist us a lot so that it can remind people that COVID-19 is still with us. While yes, people are preoccupied with quite a number of issues. Vha muvhuso vha ri hu kha ḓivha na maga ane a kha ḓi fanela u dzudzanyiwa phanḓa musi hu tshi fheliswa zwa maḓuvha a tshiwo tsha lushaka.